Omugambirizi w'ekitongole kya prison zo mu ihanga Frank Baine okugamba mu polisi wisire bagenzi be nobuyaba nabwa n'abanyamakuru akitebe kikuru kya polisi muri Naguru Kampala. Nagira ngo Moses Sanguyo nambi 13 bakamabe bakamushanga ari kuteresa umukanda ari amurumo ecyaretire bakamabe kumurabura kuteresa umari amurumo nabwanyuma akaba kurateraho babire barara akabatera amasasi agabitireho atyo na wakiruka. Tuchamunonya era tusaba abamawulire edobozi lino mutuongerezeko ku dobozi ayina information yonna agituwe obajiwe polisi kirabike nti omuntu ono wabulabe akwatibwe atwalibwe mu mbuga z'amateeka nga bwe kirina okubeera. Nabwanyuma Frank Bine yajanga ubonke kitongore tibine bugabe bwo kurekura omusibe wena kandi ababari kubanja abantu babo bine kuratire biragiro. Ekitongole eky'amakomera kyekivunanyizibwa okuyimbula abo kusonyiwa abasibe omulimu gwaffe gwa kuyimbula abo abasonyiddwa akakiiko kasonyi kali mu ssemateeka yaffe article ya 121 kakulemberwa sewo wabe wa gavumenti yakakulira waliwo n'abantu abalala 6 abalondebwa president beba balina okusalawo obuwabuzi bwabwe ne babusindika eri president kwoyo alina okusonyibwa. Omuringo ngo gumwe mugambirizo w'ekitongole kya polisi mu ihanga SCP Rusoke kituma najangu bakakwata abantu bari kwingana 185 omubiko kwete bukozirwe kwetorora ihanga obwo bingi bari kurugombichwe kabya Kampala. Emisango najyo tugenda kugisharinga namwe nenge gisinga giri mu abantu betusanga nga bayina ebiragalalagala betusanga n'ebintu ebibbe oba ebiteberezebwa okuba ebibbe n'emisango ngejo. Omugandi makuru abakristo ba kitabi parisho muri Bushenyi bahigirwe kwatera abana enshoberwa mu bwegese kandi ebigambirwa kutongoze Kereziya ya Rwencece omuri kitabi parisho rukuruga idara rya Hika eri kutebwa idara rya Center. Mukono abakristo mutwe mukono abantu bamukama mwena mutwe mukono turyombeki aho kwatugenderire ngo twaba twine abana bitu na munonga abana benyumoko ubundi abo kushanga abazire mutarikwebasa ito bundi abarikwebasa tukwatereho abazire abo abana aba bashome ninyuzwe bunaragaha kashaba abakristo ba Rwencece ngo mukwatereho abazire bariya kandi cyo mwakozire ukuba Center lekintu cyamani nyoke nabe bamparpoti yanje mbanza kureba promoted ninga not promoted konka kinabe ndeba promoted ati ndarika kushika mbwenu akachika kabe ataka akaba promoted kuba Center kamare myaka 3 karunzwe so hard kujango baba babuza nkabwana mukuru yarga ko mutro bakambuza ngamba sentisha tu umparishi yawe kantu ndebe number 1 skorera nyenda kusaba ngo omwame turamize nabakashiko kawe mukikorere murebe ngweji yaba Modo Center. Omukoro gubiremo kwirukangiro kombe kishomera amusinge gwe Kereziya ogwetabirwa mu abenkirize zindi kandi nabebembezi ninga bakiri kusomesa numwizizara nanya ngo ko kuba no somesa tukaba no somesa ngo no manya Ezra abayisiye kuriya ahizira arwe oyemekirwa bakusita bibonga kubuza kucyondo rushanga ngo uwahira amata amabati ko gucakara yone akaba ari mwana w'umukristo banacho tumishiterero mu ngaro. Abakristo ba Rwencece basimira ruhango kubasya urengo rwa Center bakarugangendo n'ingwe zibabembatera kuzaparishi ya kitabi. Amakuru agasha kwa Ben Muhozi na Jimmy Muhumuza.